Silo semhlaba umlisa embwengu Yemaswati njoba sibuyile ekhaya Eswatini lapha enesikhumulweni setindiza esikhophe idolo njoba bekade siphekelelwe ngiye inkosikazi make lamathebula Yemaswati bese ichubekela esigodlweni elisithini lapho khona ibe siyobika ngeluhambo lwayo Yemaswati ishito ukuthi mnindi imhlangano lefika engenela iselela live laseZimbabwe umhlangano wokuqala bekungumhlangano weSmart Africa Alliance lapho khona kubukwa ZITF2023 kanti ke siyakhumbula ukuthi lobeka solwa ngosihlalo kuyo lo mhlangano loyo bekusolo kunguye laphana mengameli waseRwanda Paul Kagame kwabonakala kona ukuthi ke njengoba neAfrica isenema resources la ngasiwo lanele kahle ikakhulu ukuthi angathola kahle le technology lesiyidingako kepha ke lo kumgcoka nokuthi emave akahlangana abukisane kwekuthi i-technologies ithola kanjani emhlabeni nathi sitoze sibonakala ukuthi na ukhuluma ngeAfrica yongana kubonakala ukuthi hawo yonke iAfrica seyivele ingenile la ku technology bekunene kwaba muhle ke lo msebenzi nathi la kangwane noma besingasiwo ma member kepha ke bashilo laba be alliance ukuthi umgomo wabo awufuni kuphela kusebenza nemalunga bavula tandla ukuthi awemave nalawe mave angene lena nje bavele nabo base babona lo nathi sibakangwane sikhona kulomsebenzi futhi kungabanjiswana kube malula nakwanza le dinombolo temave kuyinto lenhle kakhulu ngoba kusho ukuthi i-technology itakwanza kakhulu within le continent yeAfrica basekena nathi ke bayasemukela silive la kangwane ukuthi cha live la kangwane selitawuba imember yale alliance kusukela nyalo nje sekutawuthi njalo nababamba le board meeting nelive la kangwane libe ingcenye yabo nathi lesikubongile lokho ngoba kanti ngakulunye ihlangothi Yemaswati iphenze yawungenela kona kuvulwa kwayo lapha international trade fair ya 2023 awu cha basiniketene elithuba ukuthi ke siyibusise nayo i-trade fair lebe banesiqubulo lenkuthanzilena lapha ngikhanzile lapha iphilosophy yamangameli akayibekile lekhuluma ukuthi uthakana sitha awungayidumisa le philosophy la akayibekile awu mangameli iphilosophy besifundiswa yona ngisobhuza lena ukuthi ngite sitha lothi kusitha sami ngisonzela dudane kuwe ngihlale naye ngimbude ukuthi ke jasibangani sigcine sitfolene sigcine sengcile ngathi awu le philosophy akayibambile mangameli awu nami ngiyamkhutsata kakhulu kuleyo philosophy nasivula le trade fair awu omuhle nemsebenzi we trade fair ema pavilions nema exhibitors lebe batokhangisa le nemave sikhanze ukuthi bekwasibo nje beZimbabwe nemave emhlaba lafaka ekhathi bo America bo England noma ngathi Britain Europe emave eAsia abekhangisa lena anetitend impela letikhulu letibonakalako akwaba kuhle sibili lokho umsebenzi nje ube muhle kakhulu kanti ngakulunye ihlangothi okwandaba use asekulelo live wabe siyotshengiswa nako kuvulwa kwayo noma ke sakhiwo sayo iParliament lokubonakele ukuthi kwaba kuhle nanako kwabonakala nokuthi ke nase sibuyile kuyavula yona i-trade fair sikhanze bakhe nesakhiwo njengoba bakhe iParliament nabo uyasho mangameli zawu babambiswe nguhulumende weShayina wavele naye wabapha sabathumisela kakhulu
awu siyababongela beZimbabwe kuyawuphiwa ngemashayina sakhiwo lesihle kangaka lesibonala kone ukuthi sisezingeni elisetulu impela lesithuthukise iAfrika ngoba iAfrika ifuneka ibe netakhiwo leti tawubonakala. Ingonyama eMaswati ngakulonye hlangothi ibeseke iniketwa ikakhulu umhlaba kulona lelive laseZimbabwe lapho khona ithembisile ingonyama eMaswati ukuthi kuleyo ndzawo lepho lenikwe khona nguye mengameli walelive itawulima khona umoba. Nasikhona lena nje ba ushilo mangameli wathi wabona live leMaswati ukuthi beli strong lapha ekulimeni umhoba. Wathi ke kunemhlaba la kabuka ukuthi ke ubuka ukuthi ke akanikete bakangwane wachaza nalendzawo ukuthi ke indzawo lenhle inemanti ngoba ngimchazela ukuthi ushukela unangabe utawulima umhoba ufuna emanti ufuna lokwa kube lamathutane ngoba na utawuproducer le sucrose i-sucrose akusiyolele kumbe inganaka ukuthi umdali uyabe asibukileni ngalelo la i-sucrose lengiyo nale ifunwa emhlabeni ngilembonala ukuthi uyiyanisela wavele wacizelela namangama cha indzawo lenhle wathi nje kweqala utawuqala anike bakangwane 50,000 kwesibili uphinze ubhangela omunye 50,000 ngoba ubuka naleti indzawo ukuthi tindzawo vele atibonakale nema logistics nako konke ukuthi kuyendeka yini usabona ukuthi mangameli uvela ukhokhe inhlitiyo itindzabeni teChannel Yemaswati ngijustice wakadlamini embikweni soqoshelwe ngithuliswa kwamamba esigodlweni. Sivele sinyenti besihlangabete ingwenyama itolo esikhumulweni setindiza eKing Mswati International Airport kanti-ke labanyenti bathumise inkosi ngekwakha budlelwane nalamanye emave embiko yalandzela. Njengoba silo semhlaba umlisa impume ingwenyama eMaswati isithelekile itolo lapha esikhumulweni setindiza esikhuphe ingwenyama eMaswati bekathe isingathwe inkosikazi make lamathebula elihambeni lwayo lekubheka lapha eZimbabwe kanti-ke umsakazo weChannel Yemaswati uthola lithuba lexoxisana nesive lebekathe sitohla wetha ingwenyama eMaswati lebekathe sijabule ngendlela emangalisako lesibeke kanjena. Sisela nini ejustice sikhona uhlala ungangiboni nje sihlala siba nawe lapha sikhona lamuhla njengoba besikhona itolo nakuthandi siyawuhlala sikhona nguphi la namhla sihlakabethe okandaba eMaswati onke siyabona maningi aphelele lingathini lakho Mthombela. Cha kuhle sibonga nje ukuthi okandaba vele sesimgadila ngahlala phansi noma nini ngenyoni yakhe lapha bekhona uyelethine yokusakhela buhlobo lobude kude live liphila lodwana nemuntu akaphila edwana uphila netihlobo uphila nebangani nahamba nje umlisa aya emaveni noma nguphi njengalabe labo makhelwane weZimbabwe kuhle lokho kuthuthukisa ubudlelwane ubudlelwane labo bese babuhle khona noma ngase nisetinkingeni kumbe temnotho kumbe ngetani niyabambisa kuyabanjiswana justice nani Maswati nani bekunene ngiyakuvusela Mlangene ngivusela naso sonke isizwe sengwenyama ngiyajabula nje ukubonana nawe Mlangene kanti vele sihlale sibonana la inkosini ngoba thina lokhu sagana inkosi lokhu sabambana kwaba yini yona leyo nezwe siyabonga nje ukuthi liyathuthukize uyalibona justice nanti izulu nje lihle liyana kuzawuvunwa kube nje inala asibonge inkosi sivele sijabulile kakhulu ukuthi sitohlangabetha ingwenyama ingwenyama ngokonke kithi isibecisha umlilo uma ikhona nje siyajabula nanti sivela sibakhulu impela sithole amandla uma ingwenyama ikhona yes siyabonga kakhulu inkosi Dlamini.
etindzabeni te Channel Yemaswati ngijustice wakadlamini nginajulisa wakamamba sisesikhope